Assalamu alaikum бардык биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бизде жаңылык Кыргызстанга сапар алып жатабыз. Припастар даяр, холодильник новый, 21 нерсе минге алдык. Ичин толтурабыз. Стул бар, продукты бар. Буйруса ноут бар менен жолго чыгабыз туугандар. Биринчи жолу Кыргызстанга сапар алышыбыз. Ошон үчүн пока что кызык. Жол бою видео кылабыз буйруса. Андан кийин Кыргызстандан көрүшөбүз. Москва шары 19 июль 2024 жыл. Ушул жылас менен жолго чыгып атабыз. Айда жыласты. Айда жыласты мындак коёбу. Молодец, Орун ана 2 Saat 12'ge 10 minut kaldı buyursa. Jolga чыгып атабыз. Эфирде Абдурахман. Tattın mı? Ya tapmasan gel kızıldı tavuk kete vereyim dedim. Так. Koyuldan vakit толтырабыз. 80 километр примерно чыктык алыс. Москвадан. Юго-запад метродан. Saat 3 oldu. Так, 198. Почти 200 kilometre жүрдük. Рязанга келдик азыр. Таңга жуук. Так, saat 11 oldu. Почти 600 kilometre. Samara gaz kaldı.
Оренбургқа келіп қалдық. Қытаймен қалдық. Қазақстанға кірдік. Таласқа шейін 1480 километр. Так, 25-26-27 saat oldu Moskvadan çıkıyoruz. Страховканы жасайбыз, кеттік дальше. Что ты снимаешь? Надо... Ой, верблюды. О! Верблюды и кони.
geldik. Talas. Вот тебе природа, да? Салам алейкум. Saydın boyunda деген жерге geldik. Вот. Суды течек. Абдурахман, купаться будешь? Так, az işlerdi ya. Qancha soatda? Bakalasa 13-14 saat bo'lsa kerak mana turganlarimizdan. Bakalasa kelib boramiz. Xolos. Good.